I'm the answer to your every cry. Solution for the way behind. I bring to you good news. Sekuphinze nguye ke umvulo womsombuluko lamhlanje nge-21 kwenyanga lesedulu. Ngicela kuthatha lethuba nginibingelele ephinze nginemukele esihlokweni sethu salamhla serhapsodi yamaqiniso. Incwadi yethu yekukholwa yawonke amalanga lesiyibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamhla umfundisi usiphasa isihloko lesithi cabanga kungathi konke kuncike kuwe. Umbhalo wokuvula siwuthola kwaseKorinte yokuqala sahluko semfica livesile 16 kufunzeka kanje. Nangishumayela livangeli angafanele kutikabadisa ngobe vele ngimelwe kulishumayela, kodwa maye kimi nanginganishumayeli lelivangeli. Mayibongwe inkosi. Umfundisi uyaqala uyafundisa uthi uma kufika ekushumayeleni livangeli yetivent emhlaba kufanele wende kungathi kuncike kuwe wedwa kuthi ukwende. Ngulowo umqondo oPawula abe nawo futhi ufanele kulingiswa. Umane umlilo lonjalo emoyeni wakho ukude loku ngawucima. Ungasho njengaPawula uthi ngimelwe kulishumayela, kodwa maye kimi uma ngingalishumayeli livangeli. Loyo ngumbhalo lesivule ngawo encwadzini yabaseKorinte bekuqala sahluko semfica livesi leli-16. Uyachubeka umfundisi uyafundzisa uthi Pawulo wasibona sisindo semsebenzi lobekwe kuye futhi watimisela kumikisa lo mlayeto emhlabeni wonke. Sikhundla sakho kucabanga kanye nemicabango wakho kufanele ufanane. Ungabe nembono ukuthi manje ndiye emaKristu emasonto kanye netinkonzo emhlabeni. Ngiyethemba ukukhona laba kwenda ngekushumayelwa ngalokuphelele kwelivangeli. Esikhundleni saloko tibude wena yini lengitayenda mina ngedwa. Umpostoli Pawulo wathi ngilo lelivangeli laNkulunkulu lobusisekile lengaphathiswa lona mina. Lokho kutholakala encwadzini yaTimothi wekuqala sahluko sekuqala livesi leli-11. Uyachubeka umfundisi uthi umpostoli Pawula walenda laba lakhe. uNkulunkulu angakwethemba yini wena ukuthi ungenda lokufanako? Uma abebeke kufezeka kweliphupho lakhe kuwe, ungethenjwa yini ukuthi ukwende? Lokhu kufanele kukwende ucabange ngendlela leyehlukile ngekuzuza imphefumulo kanye nangendlela lonxusela ngayo labo labasengakayadi inkosi. Kube bekunguwe kuphela umKristu heaven lakho esifundzeni edolobheni emangweni kanjalo njalo. Ungenda njani? Yini lehlukile lebe ungayenda? Ungachubeka ngalitubanelo lohamba ngalo nyalo noma ungaphakamisa wende lokungedulu. Umfundisi ke uthi timisele kwenda umthelela lomkhulu ngelivangeli yenzaweni lokuyo. Ungemi yenda letinqumo lokumele udende futhi usebenzele etikwado masinyane. Yenda kuzuza imphefumulo kanye nekushumayela kube kwekuqala lokubalulekile. Kunyendi lokungadzinga kunakwa nguwe, kodwa kufanele ubeke embili umbuso waNkulunkulu empilweni yakho. Incwadi yaMateyu sahluko sesithupha livesi le-33 uthi kodwa funani kuqala umbuso waNkulunkulu kanye nekulunga kwakhe, khona tonke letinto titawongetelwa kini. Ligama lenkosi malibongwe. Ngicela sisho umthandazo nisho emva kwami. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngemsebenzi lo ubeke kimi kushumayela livangeli emhlabeni wami. Ngiyala kuphazamiseka nome kunganaki. Ngenda umbuso ube ngulobaluleke kakhulu kimi. Ngenda siciniseko ukuthi ngaso sonke isikhathi wonke umzamo kanye nelusido
ngilinikela ekufezeni umbono. Ngamoya wakho ngenda ngekuphuthuma kanye nasezingeni lelisetulu. Ngifeza lo ngibidele kona ukuthi ngekwende egameni likaJesu, amen. Nawuqhubeka nesifundo ke ufunda incwadi yemisebenzi yabapostoli isahluko se-20 uqala evesini le-18 uyogcina evesini le-24 bese ufunza incwadi yabaseKorinte bekuqala isahluko se-5 livesi le-16 ufunze nge-Amplified Classic. Lihlelo lokufundza leBhayibheli ngeminyaka munye kunencwadi yaLuka isahluko se-15 uqala evesini lekuqala uyogcina evesini le-27 bese ufunza incwadi yaSamuel wekuqala uqala esahlukweni se-14 uyogcina esahlukweni se-15. Lihlelo lokufundza leBhayibheli ngeminyaka lemibili ufunza incwadi yaMarko isahluko lesine uqala evesini le-13 ngesine ufunza incwadi yaMarko isahluko sesine livesi le-13 uyogcina evesini le-20 bese kuba nencwadi yaLeviticus isahluko se-21 ligama lenkosi malibongwe. Inkosi nibusise nibe nelanga lelihle neliviki leligcwele dibusiso, amen.